Waduh guys, ada ondel lagi ngaso nih guys dekat rumah guys. Tuh, waduh, 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 waduh. Ini namanya ondel Gojek guys. Warnanya hijau juga guys. Wah banyak banget bocil guys. Bolanya ada dua guys, bolanya ada dua. Aduh, bola megang bola. Aduh, free band. Aduh, waduh. Mau pakai pocong? Oh pocong. Ya ayo ambil pocongnya ambil. Ondel-ondelnya pocongnya ambil. Wede. Mantap nih guys. Ondel-ondel pocong beraksi guys. Beraksi. Coba gua make dong. Hah? Gua make. Ya. Ya. Rekam tapi ya, pegangin ya. Nih. Jangan goyang-goyang ya. Oke. Tutupan tangan nggak? Ayo. Mut. Videoin mut. Kaki timbang. Susah juga ternyata ya. Iya. Mut. Mantap guys. Aduh. Oke guys. Wah, itu nih ada dua guys. Lumayan capek guys, kita barusan habis masuk. Gitu caranya ternyata. Waduh. Ngamuk nih guys. Ondel yang ngamuk guys.
Aduh. Wah, rambutnya jatuh, guys. Oh, jemput rambut, guys. Mantep nih guys. Aduh, guys. Mantep nih. Lumayan capek, guys. Kita barusan habis masuk di ondel-ondel ini, guys. Luar biasa, guys. Lumayan berat, guys. Lumayan capek. Jadi Pocong apa kabar? Pocong ada di pocong. Oke guys, ini duet pocong nih guys. Kayak tadi gocak. Oh, sekolahnya nyelas dari sini. Oke guys, ayolah guys, kita tonton terus guys. Pocong ngempet guys. Ini guys videonya pocong ngempet guys. Udah, yuk. Capek kan? Yuk. Makasih ya. Sama-sama, makasih juga. Tadi gue nyobain capek banget. Iya. Capek ya? Luar biasa kalian. Capek, Om. Kalian luar biasa. Orang baru mau capek, Om. Iya. Kalau biasa mah enggak. Oh gitu. Luar biasa. Semangat. Semangat guys, mantap guys lu guys. Semoga mendapatkan banyak uang hari ini ya. Buat beli rumah, buat beli bini. Set gini dibeli. Oke, ngapain tuh guys? Mau nih udah kelar nih guys. Panas banget tampilnya. Beli panas guys itunya guys. Kasih bodrek, Sin. Aduh, ya Allah. Guys. Oke guys. Aduh, malum lah. Oke guys, amplinya rusak guys. Aduh. Yang bocil-bocil nih guys. Nyender. Kaget guys. Aduh. Riben. Kita kaget. Sini rambutnya sini bagi. Terima